Ia, whaatala whātu I le whaafonga mai mō mai le pai o le Atunuu. I tawhaifia, le nei tae ao mātango fia o le asolua, Soifua, o le asolua sifurutasi le nei o mati. Ia, whaatala whātu fo I le tātou ainga whaasaralau. Ia, le mai tau atu tō tele lava o lo o mwhai o na whaatasi mai, whaatala whātu. Ia, o le nei a ua tau mwhai le tūlanga I le whai o tātou pesa o ta inga I lunga e whaonga e tātou penga ta whailangi e peo tātou Zoom meeting, press conference. Mua le nei, talo o na tau mwhai le tātou ngā ruenga. Ia, ona o le tūlanga lava I le pui pui. Ia, o tangata ia e meisi lava I tona to tele ma tumu tono o mea whai e tātou whaasalonga o nol whaamai. E whaatala whātu ia I le whaafonga mai mō mai o siu tātou Atunuu I nei mai ngau le tae ao. Le wua ma whaatasi atu ia ma le sunga Tagaloa, Dr. Thompson. Ia o ia o lo o taiulu I le whaatinoina o le ngāruenga I le Matagaluega o Soifua Maloloina. Ia o lo o whapena foi o na whaangai o ia. Ia le tātou ngāruenga I le whengai o I le Atunuu ma nei taimi whaingata I le whaamai ua a whiai ia si o tātou Atunuu. Ai le nei mai ngau le aso ia manatu ia mō le whaafonga mai o si o tātou Atunuu. Iei mata upu ua whiatu ina atu ma longo pui li e foi pai o le Atunuu. Talo na fiesi o tātou Atunuu I le whai unga o le vai aso te nei ia mai peifo ona sauno ai le Taitai o le Malo I le tu ina tuinga o tātou laasanga o mamao ia ma le tūlanga o lo tātou iei nei le nei taimi. Ia ina ia tau mwhaipea e tau tau fiofi ia le vave pepesi tua o le whaamai. Ia e whapena foi ma le tūlanga o le tau mawhainga o le pui puinga Matagaluega o le Soifua Maloloina ma le Atunuu atoa. Ia le melea ia e pe le leo na matamea le fionga le li fo mai nei ia Tagaloa. Ia e sao noi le tūlanga o taotoi nei ia tātou cases I peon tu inatu ana pō. Ia le whamatalanga mai tātou Malo. Ia ona sao no voi leo le li fo mai le tūlanga I le whātāua. I le whaafonga mai si o tātou Atunuu I le whātāua o le tūlanga o le tali mau le whale po o le home isolation. Lea ua mata ona whaatino nei le vai aso le nei. Meisia mo I lantou ua fia. Sao no voi leo Tagaloa I le tūlanga o le whaatinoina o tātou suenga po o test. Ia tātou whale ma no whoanga o lo whaatino I tātou test. E leo whai ngā ruenga. Ia ona whaanga ioi ei lea ma whai uatu se whaamtalanga. I le tūlanga lau tele o taoto I le tātou ngā ruenga. E pe on tau whai e tātou komiti ma le Matagaluega o Soifua Maloloina. La whautu I Tagaloa. Sao noi au whaafo mai si o tātou Atunuu. Malo, whaftai Agafili, ia, whatau whatfoi le paia Malo. Sa mo, whaina whanonga mai le ni tūla le aso. Ia, pe ona tuatoi foi tūlanga whamamu. Ia, mo tauina lava loa nga I lunga le hea whai o lātou wāwhia I le KOVITI-19. Le natai kuporu nei, whapea I sawai foi. Te minei lele motu mai e tato motu I manono ma polima po I ini si wāwhia. Whamaunia tūlanga lea. O le whaitau a whai pe ona e tato teses mai ana nafi. Ua se lau balu sifumantasi le na whai o lato ua whamaunia wāwhia I le KOVITI-19. Mai le se lau balu sifumantasi e sifutasi lato o lo tauwhia I le wharimai. Ono ni ia whangi aunga foi ia. Tauenu tauwhia. Ia mbawa ai foi, ia aere I toe tu atu tua I ainga. O le telo tato kesesia, le ua advice lava po fautua ina, le home quarantine, I aisi tato keses uma. Ono le tūlanga o telo ila o lato uma nei, la sai titono a inga ma fioanga, a ele I o mai test.
whaatino e tūlanga o le siaki poa afia pele ai. Ia o le vaenga la le o lo tatou mu vai, o le home isolation. O i lātou fo la i le tūlanga le o le home isolation. O lātou e lo ieni a unga fo ia, lo whamau ni e susuenga o lai positive o lo iei KOVITI, ma o lo malolosi pia e le ini a unga i whapea mai lātou e le o ieni a unga uni o onga fo ia e ono tatau wai ona tau fia i se wharemat. E le tūlanga le iei whangasolonga o le tatou testing strategy i le sakinga o i lātou loa ngai mai i tatou whalemai i le whalemai umai ni upolu i a whaapea sa vai i tūlanga lea. So o le tūlanga fo i la i le whatingoa tatou test i o le whaunga le meka o le rat o le rapid antigen test kit. O le rats o le test le whaatino i le taimi le taunu o tuai e le vāo le 2 ana i 3 minute whaatari ai. Ia ona moa la i o le results pe positive pe le ai. Ia le tūlanga le i susuenga. O le tūlanga fo nei e whautua atua le malo le Atunuu, wha mole, aua le tumu i neo lo whaatino i tatou test. O le toa telo i lātou mai tau ino lo tumu mai, e le mga o ia le whaatino ino se test i le taimi nei. O le kapo testing algorithm o le tūlanga i lātou e anga waa e onu whaatino i le test. O i lātou ia lau wha mautinoa ma wha mausari o la ile tangata ua positive i tono lako a inga. O ile tangata ua positive. Ma ua mata o na ieni ngai a unga foia e tau masalomi ai wa afia i le KOVITI. O a unga la o le KOVITI-19 e le ima se esenga ma unga o fulu. O fulu masani fo leo tato masani ai. E tele lava o le pepe o tino whaavela pe osos whamalili. Mati ngā whai o le telefo i lātou i le category le tau o le mild o ieni a unga foia mild. Ia e isi e complain pe o tūlanga wholelo le ti ngā o ponga iwi. Ti ngā o ponga iwi, ia po ti ngā fo mangawa mapuai. I tūlanga ia ao le tele lava, nā pepe ao tino pa fiva, ia ti ngā le ulu. Ia pe oso fo isi whamarili i le tūlea. O vaenga la ia a fo nei, e tauna le foutai pele malo le Atunuu tūlanga ia. A whaila waria e ni ao whapea. O le teimilanga le e tau wailona autowa a e whaise test. E o a fia i le KOVITI-19. Ia po le fulu masani lava. Lana le e pepesi fo le fulu o leo whaatasi al fulu ma le KOVITI-19. O le tūlanga lana whatinonga kako test. A le mai tauina lava i tonu o le ono tūla wha tangaina lea. Le so ona tumutumu mai o le malo le Atunuu. I tato test sites. O le popolenga lai le so ona tumutumu mai. Le la asa wai oe e leo iese tangata foile e leo iesanga history o sanga exposure. E le iese tūlanga e ono so tae ma seisi o lai positive. Sau lotu i le laina. I test le tangata le luma po le tua oe ai positive. Le ala wa ke ia wa expose Soifua oe expose le tau a inga tūlanga whapena. Ia ua vai fo i mata o whainga ruenga i le tau whaamamanamanga, i le tūlanga lea. Ia o tau whai fo i whai le social distancing fo i le tangata. Ia ai la whaingtāte le tato Atunuu mele ia i le teimi. Mele ia i pe ua vai le panic fo le nau nau i e whaatino test. Ia ai ngalo i le tūlanga o le
unnecessary exposure for na ia ele tangata lai o te taun whaatungo te taun whaile test o no tūlanga ia a kongi o le pepesi o tatu whaamai. O le vaenga la le whautua pēr le Matagaluega i tūlanga lava o le nofo i le whale. Au o le soona whiwai. Whaonata tau le tūla le watu o le malo i le valu tai au le lua le uli. E whai ei whi au ta tau ona whai mo i whaatino i tūlanga o whaatau o me mo o mia. I le tūlanga le. Ai awol whaona le i tūla ia e tumu wai fuai mea le whaatino i test o la tō o lau ta tau na whaatino la tō test. I le tūlanga le. So e tāu a le no nofo i le whale. Au a le whewea ia ta maiti. O lona lua o le fufulu ma o lima whaongase sanitizer. Ia, po le whaongare whasimoli ma le vai e fufulu ma e lima. Ia, ma tau sisi lava i le social distancing. Po le tau sia hoi lea o le mamau whaatapulaa. Ia ma au a le so na o ne tumutumu o tangata. Tūlanga lea. So, o peo preventive measures a ia e taun tato whaatauaina ma ave iei le whaamomua. Tuaso so o mai leo tūlanga o whaatinoina o testing. I le vaenga lea. Ia o le tūlanga fo i lātou test positive ma whautuaina e nofo file e mu le whale. O la fo uo umana whaataatia ta iala ma whautuaina ai. Ya, so tatua ngai fai tau ia pepa na o tu fatu ya o to i mea e te tau on whaatino te tongu o ainga pei o le vaenga mua. O le iei fo ile se potu e nofo to atasi ai. E se potu e nofo to atasi ai. O le te unga ma le tainga o lava ia whaapea le disinfecting o le polwhamaino tonu potu ia po whale ui se tūlou. Pea mai on whaonga tūlanga ia. Ia o le tūlanga o le lava le vai tino. Mai pio to te lea le pe fōringa kau tingaina mai fōi le ni aunga. Mai se lava te pe o tino ma le tinga fōi o maso le tino po ngai. Ia te lea ma fō mai le lava o vai o tino. Ia lava vai o tino ma inu pencholo. Tai whai lono tūlanga inu le paracetamol po le pencholo fōi. Ia po le Panatin, po le Brufen le sifola au tau ki la ro fiba. Tūlanga ia so tau al whanu fo se potu fo le fale ia a whapele se potu ia a whapele se si fale o fo le tua ia tua fale tele vai whanu fo to atasi ai ia le wahia ia po se Tomaimano fo le fale o pot fale tele e fai te le ia longa moena tūnanga whapena ai awane iso na o nisi le vai mua lea vai ngalonga o le si vaenga o le tāu o le whai o Taitaifono te miuma le ngata i le o lo ngase ma mai tau ino positive ma wai lo positive ia ai whapea fo i tangata o le ainga so o le tūmamala o tele vai Taitaifono ia ma le maintaining o social distance le tūlanga wholelo le Tagaloa whatatanoa tūlanga whapena wa tāua fo i le whatatanoa i lātou wa fia po eni meo o whalongoina pe po se me mana awai a whape whatuputupu la ia le tūlanga o le tingaina e whai lava nā wa ese whale mai o laktani le fo uman whatūlanga ia songs sa se taimi Tagaloa iei Agafili tatou songs ia ala lava wo uman whatūlanga ia tatou whale mai whai tūmalo i nuu mai tūmalo fo i ole e paai e le whale mai ma le whale mai ia e whautuaina lava le anga ia i whale mai ia e whaine e toi whaatino e se siaki ia matūlanga na awal a whape te lo fo ieni a unga mai te lo masalo mia fo o sa expose aua e te alu fua i whale mai me lo tumutumu i la tō whaila protest e unnecessary fua low exposure i le tūlanga i le virusi. Ia mwhatutupu la ia e pe lunga ia whai numera.
o le whamoe ma le aim atoa o le taumafai o le tatou level 3. Ina e taumafai e bawe o na break le whainumera o i latou e awhia i le KOVITI-19. Ia a le mai tau atu, ia e fōlinga la vai o iesi tūlanga lea. Ona o le so ona tumutumu mai o le Malo le Atunuu. I le whaatino e mana o whaatino la ko test, ai le o iesi se indication fo le e te tau e ona test i lea taimi ma lea taimi. Wa o le whaafitau le tūlai mai i le vā lea. O le sau test nei negative. Then you assume lala e negative vai lava. A le wa expose i tūlanga lea. Ia, e o le titilo fo la wa no inga ati wa ia so ai ali ai meini au. Ia na te fai tio mai fo la e la fenga luenga. I tūlanga o kapo test. Ai le ai o la lavanga sa o test i le aso whaatino ai. Ia a le wa unnecessary exposure oi. I le aso le na sa wai fai lau test. O no nau fo le whaape test e siak tipo o a fia le siama pele ai. I le nei taimi. Ia, ma le vaenga muli pe ona o le fufurunga fo le o totonu o ainga whamana sinufuanga fo le o lo whanu fo ese aisesi. I le vaenga lea pe ona rato e fo i whalau loa mtanga nuenga i le tele o aso o sola. E whailawan whao ngaso se tuaina vaila au lava fufale. Pe o le vaila au a leo whautuaina whahaina fo i le mtanga nuenga o le Clorox. O le Clorox e tau ngofie, to e moa lava iso se supermarket. E moa iso se toina whale o loa lava i moa i le Clorox. Ia po le rosa e le sifanu le mai e Frankie ma. Ia o le rosa fo i o le Clorox o le chlorine le wailei ko kongu le chlorine. I tama ia e ala le fua nai au mai i 1 to 3 pe tasi le tolu tu la whapea ia a whape e mixi le whale ia pe whaia tāpuni totonu le tasi lita o le vai ia o le malo sila nai mwhaita pea ia so se sia mai o la vai le vai rasi lea e furuai whale ui pea mai on whana e leo o a fia e le siama ia whape nā fo i ona soloi whamamai e tonu o whale i le pole disinfecting process le e mwhain whaatino tonu o ainga ma lau fo. Ia, ua whaafonga mai le pa ia siu tātu Atunuu i le saunoanga whaamamalama le sunga i le Dr. Thompson ia e pe ona whaafonga mai le siu tātu Atunuu i le tau talatala i nātu. Ia o vaenga o ave i eile tūlanga i le whaamamafa po o le unai a le Matagaluega o le Soifua Maloloina ngā le roi whaatasi ma le tātu komiti o whaamalama whaafosei i le taumafaiga e whao o atu i le Atunuu whaamatalanga e whaapea fo'i ma auala o whainga ia po o tātu protocols o lo whaatino o mai le ngata i le whaanofo i sea i lou lava maota ma lou lawa po le home isolation le sa sau noa i li fo mai. Ia e whaapena fo'i i le tūlanga i a tātou aia inga o lo whaatino i a tātou kaku rapid antigen tests le sa sau noa i. Ia le la e peon sau noa i tūlanga i le tumutumu mai me o lo whaatino i a tātou test nei. Ia, e tā ua fo i le whaafonga mai i siu tātou Atunuu. Tūlanga i le tātou iai le vaenga lona tolu po le laasanga tolu, third level o kako alert levels. Lea o o wa iai nei tātou, ua una ia ai le tūlanga i le muli ta ia o le angai o le Atunuu i sone taitasi ua maea o na whaatūlanga. Mai pela ona tau mwhai atu ai ia whaamtalanga mai tātou Malo. O le anganga atoa lava o le whaatinoina o sone. Ina ia ngā i sao ia le Atunuu ia i au nanga o tātou services o lo o lata ane. I maota malao ia o fio anga fui malala whanga. E mai sei tūlanga i le available o tātou whale o loa. Mo le tūlanga fo i le fofonga tau mafa.
ele ngata I taumafa e mo mia ele Atunuu ia so uma pena fo I vai o meo o afo I o fale talavai ia o pamu penisini ia o tūlanga I meo o fale tupe ma fale ma fai o na mauai ia se leni ele Atunuu o vaenga tā ua uma ia o lea ua tau mawhai e whaatūlanga atu ia o lo fua fo ia tātou sound po tātou sone taitasi I le mea o lo tutu o ia tātou whale mai I le ngata I whale mai mto tua whaasolo atu le anoa maa whaasolo atu le atu matamutangi ali pata ia o le itu sif le itu I saute o le Atunuu whaasolo mai I le atu whale alili ia ma le atu sa fata o le atu si omu se I oa I whala taim sa matau mea I mai I whale mai I whale olo ma le tātou whale mai le o mwenga mo le Northwest po le pito sa sifo le tātou motu polu whapena fo I savai lima tātou sone o vai na I savai ai valu sone o vai na I polu ia o lo whaatino fo I tātou sone na I ne tūlanga o lo ina ia ngai ia le mamali o tupe on sauno atu Tagaloa e tūlanga ua tūngani a unga e alia e mai ia o le whaamai ia ona ngai lea I se whare mai o latane o whare mai fo ia o le ua ia tātou fo mai o le ala fo lea na tau mawhaia ia I le plan taluai ina ia station a tātou fo mai station a tātou fo mai I whare mai whai tū Malo umai le Atunuu e tā pena ia sapo mai ia le tūlanga lea pe a fai e alia e mai ia e le tūlanga tonu ale o iai ia si o tātou Atunuu maenga nai tūlanga I tātou sone e toe amatu ale tu alalo I le pai o le Atunuu I le tūlanga o le whata ua o lo tali mau I le maota malawa ona o tūlanga ia o lo ua mauti noa e pe fona iai experience so isi Atunuu e pe ona la vevea mo ai fiti ia o New Zealand e whapena fu I Australia ia meise ona I tātou uso tua o I Amerika Samoa e o le tūlanga lea e whautuaina ia na ia whapena ona nofo I le whale mo le nei taimi ia ai se I wangana ua ieni a unga tū ngā wa ele peon sa no le li fo mai ele ese a unga o le vaenga nei mani a unga o le fulu ia ona feso tai mai le o lo ia tātou leina iva fitu iva tasi fa pena fo I male numero vili fua ale Matagaluega o le Soifua Maloloina o lo fa tu inatu I Tulaga fa lau I loa e va ve ona mo se so animo si o tātou Atunuu e fa pena fo I la I le tau fai atu tātou komiti pe on sa no tai o Malo I le sa noanga I le stofi ma le aso for I le vason te nei I le sanga mo mia ma le matimatina o tātou ngā loe whaatasi ia le pulenga ma malu ali ma fai pule ia o lo o malu ai ia mato o le lei ai ia le whaatinonga o ngā luenga I tua I tātou nu mafio anga e tau alatu I ngā luenga ia fai pule o mota ia ai whaapefoi ia I le sootanga masui o nu masui tamaita I o nu o le apa-apatu o le tātou komiti ai maise ia o le tau whai atu o le taitai o le Malo ma le tātou Malo ina ia lo whangia e le pule mamalu ali ma whai pule ia e whapea foi ia a tātou whawhiangainga ia o lo I totonu nuu ia te I mātou te tatalo atu tātou komiti ina ia alofangia tātou ngā ruenga meisea I le tau whiowhinga o le tumutumu I tonu anu ia e meise foi ia o le whaatinonga o le tūlanga I le tūma mālau tele public hygiene ia o lo tāpā I le fisoasoani suita maitai e meise foi o komiti tūma mā umalawa I le Atunuu komiti tina ia o lo tau whaiva ia e mātou te manatu ia o se tasi lea o precaution le lei o se tasi lea o vaenga tongia o le tātou ngā luenga pe on sao no le li fo mai o le fufulu mamā o lima o le mamā o mea na nofo ai ia e meise foi o totonu o fale ma tawhawhale o fale ui o vaenga tongia umaia e mātou te mo mia ele fisoasoani uti lea ufai ngā luenga o le upumoni lea le whaafonga mai le Atunuu ia e lea o mawhai foi o na o atu I nuu uma mafio anga
ia e mātou te talo atu le tātou whainga paanga, sui no musui te mai tai, e wha malu le pule malu a li ma whai pule, ina ia tau mo whai tātou ngā luenga, ina ia opo, ma mapo le nei ngā luenga, o lea ua I teimi whainga tāsi o tātou Atunuu. Tu I nātou tātou whaamtalanga, ia mātou te talo atu, o lo o whaafonga mai foi, ia le tātou ainga whaasaralau, ia o teimi whainga tāne nei, o le message tā ua e aon tātou tu I nātou ilpa ia le Atunuu, ia toa pea. Ia maua pea le toa whi malie, au a foi le popole, ia o tau mwhai atu le tātou ngā luenga, mai manatu foi, ia ua soa le tātou ngā luenga, o ma le lua tau sanga, o pui maru pesi o tātou Atunuu, ia lea ua o lava ina sao mai, ia e peo na sao no atu, te ita i o le Malo, e fisoa soani le tātou ngā luenga, lo tātou talia, o le Tulaga ua o mai, ia ua a fiesi o tātou Atunuu, ia mai mo MAI le tātou ngā luenga, e whawhau whaatasi, ma lango whaatasi e tātou ape foe, ina ia mawhai o na se malu, le tau mawhai o le tātou sai, whafonga mai o Samoa, ia I nei teimi whaingita. Ia, o sa mātou talo lea e moli atu,